Asai longmai bazar khau dukan dungba mai kagwai kadai suna tingmi khau aniu liu tu ba mai grocery pot kagwai hai kaman ku mai inta mai kagwai longmai none district headquarters kanai mai CSO ri zausin gut kan thai mitong luan khau tai longmai area CSO longmai bazar board consumers association and trader kariuna longmai bazar board khau meeting kan mai tang pochai kagwai man hai dinglaw kan to ngai maximum retail price hilo mi pot gwai hai kaman hian na zot makhang akhani pot man hilong mang mainun gwai hai kaman dinglo kan the napsam superfine 45 kg khau 1750 kg khau 1800 haryana napsam khau 45 kg khau 1900 Parman napsam 26 kg khau 1350 BPT Parman khau 26 kg khau 1500 World rice 26 kg 1200 alu 1 kg khau 50 tilau hek mai 1 kg khau 80 tilau phon merui 75 ganam sut mai 230 ganam paru mai 280 chini kg khat khau 60 hawai mairongbi 180 mong dal 130 chana dal 110 hawai matar 80 kala dal 120 masur 100 maida 50 atta 50 rasma 130 redu plate khau 230 hai asai khori thauna dukan ka thui khau potman hai dinglo kan to ngai mitong latbam ka gwai hai adai dak mai village council longmai area chairman akani gailung dang mai chairman longmai bazar board kanai ri soi sulona ti thai pat kan to ngai asai November tui na chanai lo thon jai bigan khau none district bang khonai mai Rongmei nam sangji khau Asian IM le JDF jen chui tim kanai ri phai thau ban thau khang su kan me thiak ti hai Rongmei puiru na ri tan na nu ni mang mai indau kan nei miku me thiak hai sudat makhang tat kan mai ka gan azu hu thang ri ni sagwang kan to ngai tiki asai ngan milung khau lat piu mang na gwang kan nei Intau Christmas le tingkum ka than ngai ana gwang mai ka gan khau kai luang khau miku mai agai agi mai phai thau ban thau mai thiak hai su makhang CSO ko gwai ri sa kan nei sangji ke luang khau tamai gwang kap kan mai Asian IM thiak te ni lani magai sa kan nei naga mai chana puna ka khau zauji na suloi sutiat mai tan ba mai hai Matthew mai rong mai naga mai Matthew ri ka hau mong mai to ngai tuna sa kan nei party kanai ri sangji nam khau bamlana katok mai tipanu magai akhani sangji nam khau ba mai nu magai tuna ni sa kan nei toliam na tan patwang nai thai public meri machuang lagai tuna asai joint press statement khau CSO phom ru na kanai ri ti thai pa kan thai press statement khotai RNPO president submission ka mai VCLA chairman adai dak mai RNCM longmai longren chairman MK Jacob RNCM general secretary gailan chung ka mai RNLPM longmai longren secretary than thai liu RNLPM vice president ning thui liu social workers Daniel Malang mai Tendai Pauka mai chairman Sangji village authority Dolang village authority chairman Thangthoilen Thoitak Lamdang mai village authority chairman MS Frankie Richard ka mai president RNYOM akani kabidwan gon mai village authority chairman Longsai kaniu rui swai sulauna ti thai pai kan to ngai asai Asian IM akani JDF kanai ka khau patba mai lulung ti hai lu phom nun ri su zek na rally ta lo ka nei chana puna ka khau chun chap na lung khang phai thau ban thau ma khang nam na goi ta ti ka tok ma khang chumai slogan azu kaw na rally ta lo ka nei kagan ase khang National Highway 37 hai tidai pat khang NHIDCL bangkhau Ganpati Company ri National Highway 37 Kharam Palen nung dolan khau seng ta na bom kap lo khuri mulai dai na jai kan meitiri kalam su na gari titat makane intaw Manipur khau ireng pat na ba me khau ri pochai man kungku maina ramangna chengpum thinglo me ri Infal Valley khau pot phang makan thai oil pump kagwai hai petrol diesel akhani
bai me puat azu ni phang mangna gwang kan to nge none longmai khoni thau pam ka gwai hai thau makna thing kan the his angry state government re cheng tai ka sep loi zai khang sagwang kan me khautai asai cheng la lo dat na truck azu jiribam khori pat mai pot phuk mai gari ka gwai none longmai khau bamba mai tai asai lo thon khong chanai khori infal tadat khang ka ho kan mai tai loaded truck le well tanker lpg tanker ka zau na gari painai dau infal tangai kan the Ganpati company tuang excavator kasingai na sinsulana cheng tai suthan palaudat kan tuange passenger phung mai akhani infal khuri gwang mai gari azu ni sai re escort kazau na tidat puni thei tun asa kane inbu na nungdolan khau hanging rock dai menai mai jang re tan tandat khang kagan asek ladat puni tunani sa kane Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi Rui Kaniutwang Demand ta tan suna tan patlo momizeng state akani central government office kagwai zeng nai khang shutdown lo kan the tiki shutdown tai essential services akani educational institutions tu kazau magai tuna sa kane Kokomi Rui Manipur tongla du lam khau zawkai lomaksan Union Home Minister Amit Shah ta asai kading khorui boycott su khang dinglo kan thei tuna sai Kokomi convener Thokchom Somerendro Rui press conference kau NDA lead state government Rui November ru na chatat nung meeting kan mai khautai jengsanai lung khau apspa hai lagan khang akhani kuki militants nunru khau mass operation takai khang kaphiat lo kan tuangai kumna meeting khautai kaniu tong lading hai center Rui tan suna tanpat magi thai masai gwai tong chun mai thailai na tanpat puni tuna nu lo kan tuangai tiki state government re kaniu tuang resolution tai action su na tanpat lo magai tun sa kanai kum mezeng re committee re dingaw rai mai lading tumai thu agitation hai ka hauda tuangai tun sa kanai agitation ko tai state akhani central government office kagwai zeng nai khang thing puni tun sa indaw kanai Union Home Minister Amit Shah ta boycott su mai lam khau Manipur tuang lat lu hai Amit Shah ri zai mai center tuang lat lu de kum izeng ri Manipur tuang lat lu hai loilo maksan Amit Shah ta boycott su khang dinglo thei tuna sa kane mida khau kokomi ri kuki community tuang cabinet ministers kanai ti hai kanai tuang bam khori lagan khang demand ni su kane Chief Minister N. Biren Singh Ray aside Durbar Hall Chief Minister Secretariat Khau press conference takai kan mai khau sa kan mai kyu tho jiribam khau into mai akhani allow nun ta suloi kan mai khau ka khoi nai minun ta nim khang security forces re combing operation takai bam thei tuna sa inda okane jiribam khau CRPF companies kanai good kan thei kumna allow akhani into minun ta suloi mi khau kazau minun ta ni maksan combing operation tatkai puni tuna chief minister ri sa kan the inbu na ka khoi nai minun ta lo thailai na dandi ti puni dei tuna sa kan the midak khau raishram kamal babu tumaipu laimakhong army camp khori thing tan ta na ka kai handat kan mai kabam thai mangna ba me khau state force paramilitary akhani army ri phubam thei tuna sa kane state government rai na dungba magai manipur khauchu jeng mai hangwang da khang neutral sumai security force CRPF akhani BSF ta lalu panu mebam gwai khau laubam thei tuna sa kane Chief Minister ri CSO khani public gwai ta agitation hai inthek lo khang jing hoi kane agitation hai inthek lo kane thai school college office akhani economic activities ka gwai hai kalulung kumna tatkai nu khang appeal su kane Political party by mai akhani Congress party khore BJP party khau kathan su na enrollment sugut mai kamung asai November 3 na chanai khau None district bangkonai mai Tupul community hall khau tatkai kan the mitwang kamung hai BJP nongba mandel akhani BJP Tupul booth re deklauna tatkai kan pangai reception kamung khotai hill area committee chairman akhani MLA 54 nongba assembly constituency re kamung bampi suna gwangazau lokane khóc và thì cũng này anh yêu quên người nào sao cô sao cô quên nè cô lâu người quên thì rất là đẹp người
community hawai lo mai suna tupu women society ri lu so lo gane akhani choreography lam ni le lo gane MLA dingang nunggang mi risa kan megyu tho BJP khaw gulau na ba mi ka gwai ta thonku mai indau gane akhani politics lon khaw chuncham na lung khaw tuna sa gane inbu nara chap tonglam khaw dilla lana bot khomba melam khaw mai ka gwai ri BJP Congress kanai ka khaw nai milam taini din thal lo gane inbu na politics kaw ka cheng ring thaw kho tui thai ta zwang mai tai mai akhani jat ka thui tha indong thai khang ka ge na ye tuna ni sa gane Manipur khaw thai su mai azu panabam sini ani ubam ka tho chun chap medwan tat kai ba mi hai thunku mai inda wai tuna sa kane kandi tan mi hai tamai sin meneri tanu mage mai ka gwai na ri kandi tan mi khaw lung cham na tan gut in a day tuna ni sa kane aniu cham aniu rana machuang ni na day tat kan mai hai pau za donang akhani hai pai rani ga dit liu kanai tangan na aniu cham machuang ma khari tan pa ni mai don azu khaw khammai ariu kan mai aniu hawe miku mithya ka gwai tai inthek lana aniu chap machuang di kho tuna sa kane tupul namtong village authority chairman ning mai ka mi ri sa kan mai kyu tho tupul nam ko hai su zek mai nai kho tuwi thai chun chap lana political luan kho party sa mai mak na akhat na kho ba mai thai su zek mai nai puni tuna sa kane BJP Manipur President ST Morcha President Lanjai Gai Kam Miri sakwang su mai gin su na gwang ka zaw lo kane hinbu na Lanjai Gai ri sa kan mai kyu tho hudwan khaw development projects azu hai aniu none longmai district khaw tan kai khang MLA biakthuri karam na ba me khaw mai goi na ri maswang lau khang sa kane nam go asam sun ko mai tong organize ko mai board president kan ni kan leader ng wai kanen main worker ng wai kanen po sang se sumang mo mai how they kamung khotai kadai shuna BJP party khaw gulau ko me ka gwai ta riulau mi duan ni tan pa lo kane asai BJP enrollment su kan mai tai rek chat na chat household suna enrollment su lo kane jam nga lo the